این مکان زیبا رو اکثریت ونجیپورگنج نام میبرند. مردم مهنتکش این دیار محض از حساب این نعمت عطا نموده طبیعت زندگیشون رو پیش میبرند. ضمن سفر به این گوشه کشور احساس میشد که در حقیقت منطقه سحرانگیز و افسانه‌ای است. راه یگانه‌ای که از یک طرف با نشیبه‌های رستفرآمده خرسنگ‌های کوهی و از طرف دیگر از ساحل‌های پرموج دریای ونج می‌گذرد، ما به سمت ونج بالا را سپار شدیم. یکی از معجزه‌های عجیب این مکان درختان سیب می‌باشند که در هر دهه به مشاهده می رسید و باشندگان به غون داشتن و بستوبند آن مشغول بودند. گفته استروسکی را به یاد آوردیم که گفته بود آدم طور زندگی باید کند که در لحظه اخیران حیاتش بعد افسوس زمان گذشته را نخورد، یک نفع به جمعیت بیاره. ما گفتیم که همین ساحه سپارش جناب عالی اساتذه صلح و وحدت که همین بود ساحه باغ پروری، به این ساحه مشغول شدیم و به زنبور پروری. من حاضر چونکه اینا ما کار کردیم و من به بازار داخلی هم ناحیوی هم ولایتی هم جمهوری میبراریم و بعد زیاد شب در دوام سال برای خواجگی خودمان استفاده میبریم. خانواده شادمان تورانوف در بلندی زندگی دارند. شاید نظری عمیق و روشنشان به حیات ربطی فلسفی به مکان زیستشان داشته باشد. زندگی عادی و زمینی به سر میبرند. اطرافشان مثل عمرشان سبز است و میوه پوش. با او در باغ نزد حولیشان واخوردیم که همراه اهل عائله و جمع‌آوری سیب بند بودند. بعد این باغ پروری در آینده ما حاضر هر سال کوشش میکنیم همین گرد اینا را حاضر فصل علفش که ما چراندیم نرم میکنیم، گرچم چی میکنیم من پارو میاندازیم با تیرمو یا ماه نوامبر اخیرش یخوب میکنیم برای کیرم در این نزنه. با همین طریق کار میکنیم و من استفاده میبریم. همین جماعت روان ناحیه ونج یکی از جماعت‌های دوردستترین ناحیه به شمار میروند که من ما حالا در یکی از دهه‌های دوردستترین جماعت نزدیک به پیریخ قرار داریم. چنان میبینید من مردم همه آماده غون کردن حاصل هستند. حاصل مثال نغز است، حاصل کارتشکا، من حاصل سبزی، من حاصل چهارمغز، گندم مردم جمع آوری کرده هستند. شادمان تورانوف میگوید طبیعتی که ما را نصیب گشته است جهت وسعت بخشیدن ساحه باغداری که یکی از رشته‌های سردرآمد کشور به شمار می‌رود، این نهایت مهم و برای اهالی موافق میباشد. اکثر مردم دهات نشین، مردان و هم بانوان در موضع‌های باغ و کشتزار اگرچه موسمی هم باشد، از نفس‌های نخستین فصل بهار کار سر می‌شود و تا انجام غنوچین حاصل زحمت می‌کشیم. مساحت میدان باشه دیگراشو بولان بعد همین نکمش این تا اون باغ دیگر 2 تن میشه. اگر 3 سومی برن 6000 برای همین خرد خوراک اهل خواجگی ما بسنده برای ما اوخه خواجگی کلان میگم نمیدم. من و عائلم و معلمه بود و نفقه بعد کلیم و معلمه 4 نبیره دیگر داریم تمام. برای همین بعد من همین زمینه گرچنده که زمین خوردم باشه حاضر من همین پشتی سپارش پرزیدنت هم خیلی از هر یک زمین 2 حاصل ما همین سال 3 حاصل گرفتیم. راستیگه هم کارتشکا شنوندیم، هم در بالای کارتشکا لوبی شنوندیم، در بالا با چی با کدو شنوندیم.
هر سیشه حاصل خوب گرفتیم. من یعنی زمین ناچیزه قریب 2 لینچه چی این لوبیا گرفتیم. من 20 کدوی کلان گرفتیم. من وایش چی کارتوشکا 2 تن گرفتیم. با قبل نام بردن نظر به سال گذشته حاصل میوه سیب این سال 1 مرتبه زیاد است. ماه اکتبر و نوامبر دوره جمع آوری حاصل این درختان می باشد. قسم زیادی حاصل سیب رو این خانواده برای فروش و باقی مانده رو برای ذخیره زمستانی خودشان در قوطی ها نگاه می دارند. میگوید بعضن از سیرکاری سیب ها حتی در فصل زمستان در درخت می مانند و هیچ ضرری نمی بینند. من سال میشد که بعضی وقت برف هم میزنه بعد جمع آوری میکنم چون که اون دوره پرخ شروع میشه. من همین سفید است این باز زیباتر میشه چون که بعد سالهای دیگر ماه نوامبر اخیرش میشنوندم. 1 سال من تنها موندم. برف زد در بالای برف چیندم هیچی نشد چون که 1 بار زنه و اگر شب خنک نکنه این یگون چیز نمیشه. بعد اگر شب خنک کنه یخ میکنه. اما دوره چی میگم نه که برف زد و چیکن در بالای برف چیندم هیچ نشد. آنها 5 نوع سیب پرورش میکنند. میگوید تامینات خوراکه و پوشاکه و دیگر خراجات عائله امون همه از حساب حاصل باغ و فروش میوه ها روی پوش می شود. هر سال در این موسم به مبلغ 15-20 هزار سومانی میوه می فروشیم. خلاصه این کار برای عائله ها فایده خوب می آورد. برای همین هر یکی ما باید درختی بیشتر شنونیم تا مراد حاصل شود. من از سیب زرد با سیب خوبانی بعد چی است؟ من این سیب سرخ میشه بعد با پرود گالندی است. ایوای ما داریم باز ایوار چیندن دیگر جو بردن گالندی داریم. حتی سیب بهی هم شنوندگی داریم. حاضر میوهش در شوخ شد. وقتی که چاه میکنیم وقتی که وایش به سودا میبریم برای خونه که میمونیم چاه میکنیم. چاه تا ماه ایون میروه ایول دام میروه. تو چیز زیادتر سیب کارتشکا همه چیز در ونجنده خشیره به سودا میروه. خلق رزق ریزش یعنی میوبه. زمین سیب کم داشتیم اینها را نو همین چند ساله نزدیکنده دیدیم که در اومده سیب بسیارتره بعد شنوندیم. باشندگان این منطقه در برابر باغداری و کشاورزی رشد هنرهای مردمی را نیز در کنار نماندند. این صدا قریب همرازا از دکان ذاکر دولتشاهی میبراید. کسب آهنگری برای او همچون کسب اولادی زینه به زینه تا امروز میراث مانده است. طی 40 سال می شود که او با این کسب به مردم خدمت میرساند. از سال 80 اگر می آمدیم بعد همین کسب دوام کردیم. من زیاده 40 سال می شود که شغل اساسی من همین کسب. حساب این کسب 8 فرزند کلان کردیم. من خانه و در ساختیم زندگی را یافتیم. قشلاق‌های دیگر هم شاگردا هستند کار میکنن. این کسب است که مشکل های زیاد داره. انا برای همین میخواهیم که در همین 40 ساله که تجربه زیاده 40 ساله تجربه جمع کردیم با شاگردا آموزیم که این کسب از بین نرود. چقدر در کتابی تاجیکانی باباجان غفور درج شده است اصل ده این طرف در ونج آهن و آهنگری وجود دارد. دکان کاری او در نزدیکی خانه‌اش که پدر بزرگش ساخته است فعالیت می‌کند. هنگامی وارد شدن به کارگاهی او آهنگر در نزدیک کوره آتش ایستاده با انبور آهن را با آتش سرخ می‌کرد.
و همراه شاگردان و فرزندان آن را بالای سندان با پلک زده به شکل دلخواه می درآورد. حاضر وقتی تیار کردن هیزم و محکم کردن باغات شده است، مثال برای که حیوانات ها در فصل زمستان درختها را نابود نکنند، مردم فرمایش میدهند، ما تبر میسازیم، این داس ها میسازیم که گردی باغا را محکم کنند و شاخهای برگ زیادی را بزنند. فرمایش های تمام ناحیه فرمایش میآید، ما تیار میکنیم میتیم. اینش با برای محکم کردن گردی باغات شاخ میدروند، شاخهای زیادی درختها را میکنند. با این چخیلی که میبینید فقط در ناحیه ونج هم خیلی میسازند، در دیگر ناحیه هم نیست. در طرف قراتگین در اون طرف ها هست، اینا کجداس میگویند. این خیلی دندانک نداره، همین خیلی چیست تیز میکنن، این خیلی دندانک نداره، با این بریدن بهتره. استاد زاکر میگوید جوانان به این کار کمتر اهمیت میدهند. ما باید از خردسالی شوق این کسب رو در نهاد آنها بیدار کنیم. از این لحاظ عمر جان خردسال همیشه در پهلوی پدر است. جوان حاضر خیلی مشکلی کار نمیکنه و مثال تشویقات کردن در کار، جلب کردن در کار که همین کسب چخیلی گفتیم ای باید نرو آخی. انا اصلا در همین رایون ونج اگر خطا نکنم 10 تا کارخانه است، نه که کارخانه که دائمی کار میکنن، کارخانه من است، من دائمی کار میکنم، فرق نداره، تابستان تیرماز هر روزه کار میکنیم. های مایده اوزی بلغچه مایده داره، این بچه مایده همینجا که کار میکنیم اگه تنها که باشیم باید میگه آتا یکان چیزا سرخ کنید تا منم بزنم. این انا مایده این شوق دیل این جا کنم در کار که مثال کار کنه. میگوید اگر آهن ملایم باشد به آن شکل معین دادن مشکل تر است. اگر آهن سخت یعنی پولاد باشد آن وقت کار آسان تر میگردد. اگر آهن ملایم باشد آنگاه صفت محصولات تیار شده و از دیگران فرق میکند. اکنون او به ساختن اسباب نوک مشغول است که آن را برای شودگار کردن زمین ها استفاده میبرند. به گفته او فرارسیدن حاصل قنداری طلبات به این محصولات بیشتر میگردد. فرمایش شده است ما ساختیم نوک برای کندن کارتشکا و کشتی تیرماهی با گوجف چقدر که میدونه در ما همه زمین ها تکنیک قطعی کار کردن نمیشود، نصفش با تکنیک نصف دیگرش با گوی جفتن. فرمایش شده است ما تیار کردیم، امروز فرمایشگر میام میگیرم میروه کارش بود میکنه. واقعا هم شاهدی حاصل قنداری با اصول اجدادی در این منطقه گردیدیم. باشندگان در برابر استفاده از تکنیک حاصل زمین‌های حجم خود را که سنگلاخ خوانده و در آنها استفاده تکنیک نامناسب است با جفت گاو می‌غندارند. در این زمین‌ها مردم کارتوشکا، سبزی و کرم و کدو می‌کارند. به قبل ساکنان با چنین طرز جمع کردن کارتوشکا و سبزی خیلی قلای است. در ونج بالا مردم الکای حاصل را از زمین غنداشته کشت تیرماهی را برای شینانیدن گندم آغاز کردند. من با همهش کمتر خونکی این سال تستر اومد. من حاضر مردم برای کشتی بهاری تیوری دیده ایستادن. زمین ها رو شودگار میکنن، من پارو میزنن که برای کشتی بهاری مهنت خدا با سبکتر. کشتی تیرمایی فقط در ما گندم میکنن، فقط کشتی برای گندم میکنن و دیگر کشتی را بهار میکنن. زمین ها سنگلاخن. من اینجا اساسا دیخون و یاری گاو مهنت میکنن. عادتا زنان دهات را زنان خانه‌نشین میگویند که این اندیشه در بیشتر مورد غلط است، زیرا آنها در زمین‌های خواجگی برابر با مردان کار میکنند. حاصل صحرا و باغ را نیز در دهات اصلا بانوان جمع آوری میکنند. طور خودی آنها میگویند
ما бекору хонанишӣ нестем, мо бонувони коргарем. ақида доранд чанд тан аз бонувоне ки рӯйкати ҳавлӣ суҳбаткунон чормағз тоза мекарданд. барои савдост ин чанд сорт мешавад. мо ҷидош мекунем, на ина ҳар як намуд шав тозаш менем. ина мечикем ва санг мағзша меброрем, қоқ мекунем, баъд мебарем дар сангҳои калона мешакем. ёра дар оташ бо хел чӣ мекунем, бидар менем, рӯғанша анам хеле меғавҷем ва дистомон рӯғанаш меброяд. рӯғанша бо камакак чӣ мекунем ки амин тагаш бисӯза ки ин ага қинҷораш дар мағз мемона талх мегара ёша мегирем. барои ҳамаи чиз ин дорист. ин рӯғани ина хай касе ки истифода бурда боша мефаҳма ки чӣ хели чисту ягона сармояи амин мардуми ванҷай ин чормағз. хай ин пештар ранг набира, сағби ҳамаш дар хона. Фақат мардам амина рӯған мекардан, дар гузашта мехӯрдану ама кунҷорашани ширчой мекунанд. рок шодашину ино ҳама дар савдо рафтану ами зиндагии мардум бо хубу нақши монеам ба як рӯзи хушбахтӣ расем. шукронаи алҳамдулилло ки кӯдакомон ама студенту фарзандо як роҳҳои наву зиндагиҳои нава мо чӣ карему ҳамаш дар самаи чизману дар савдо меравану ягон дар зиндагӣ мо танқисини надорему. ҳамаша шукри худованд ки бисёр нағз гузашта истааст. чӣ хел зиндагиро беҳтар намегара бай мора. мегӯянд торикии субҳ аз хона берун меравиму вақти шом боз меоем, меҳнат мекунем. корҳои боғдориву кишоварзӣ ба занонаву мардона ҷудо карда намешавад. мардум ба ҳар коре ки иқдом мекунанд мо дар паҳлӯяшон ҳастем. онҳо агар чормағзро метаконанд мо бо фарзандон мечинем. амичақ мереза оли ина ҳафтоя чикочукиш сар мегарав мечикем қоқ менем шакям дар санго сар мегара мешакемшам та сангои гирди хушрӯн бай болош нақа санги катан хел ғалб медем мешакему угам мағзша бидаркунӣ метунад. мағзи ина ҳар кас бидаркунӣ наметунад. ин вайрун мегира ага ки камтар обш зиёд биёя алоша тез кунӣ ина амин одами бо амин чи худаш тиёр мекунада. амин баъзе занҳои амин чи не амин метунистагиш ман чиш наметуна ин хунукира мефодаш не хунукира. агар соли хунук боша чормағз бисёр тозаи фасонад. ин сол нест гарм би чормағз амаш сӯхташи аст. барои мин кам кам тозаша меёвӣ боре ки хеле холӣ мешава. чанд намуд дора. ин кӯрак дора, ҳамелӣ дора, ҳар хела чормағзи ам хеле чӣ дора ва ҳамелишам мағзшам хеле тоза меброяд. ин нархиш бисёрта мегира ваиш намуди пасташ паста мешава. ин ё мешава на инша тамоман мо савдо наменем. инша мечикем ага дар коргара мағзша мегирему. ин дар ширчое ки медозам пагаи амин одамои ван саҳари авқоти пагаишин ширчоя ина тарги хеле мекӯбем дар амин ширчой медозем. ин бисёр бомаза мекуна. ина чормағзро бештар барои табобати бемориҳои гуногун истифода мебаранд. равғани онро занони моҳир бароварда барои гӯштдар, бемориҳои меъдаву рӯда ҳамзамон дар хӯрокҳо истифода мебаранд. дарахтони чормағз ки ҳар кадомашон бештар аз 100 сол умр дорад, дар як сол то 500 000 килограмм ҳосил медиҳанд. мегӯям намояндаи франсузума ай амин хадамоти амин чи омад хунанда омад хай тихм пухтему гуфтем ки мардуми бадахшон қатишем нофтам бай мора ширчой кун. хай рӯғанша бидар карабиянда оварем дар чинда рӯғаншау ширчой бо амин мағзу ин шугем франсузума гуфт ки хай манам бихирам амин авқоти аминорани тихма монду ширчой бай мана бо и қайга дабафка кунеги. хай франсуза ширчойш доим хӯрами ба мағз қатӣ бо рӯғани чормағзш қатӣ хай барои амин жилуткаи одаму рӯдаи одам ин касе ки ина истифода барад бояд ҳеҷ вақт касал намегирад. бо асал қатӣ ина тиёрка мекунанд, асали тозара медозанд, ин амин чормағзи тиёрка карда дар рӯи махка мекунанд. як 10-15 рӯз ягон ҷо меонанд амин гӯраи дарманду ҳамаи чиза ин мехӯранд. ҳозир ҳамаи чиз тиёр менана. хай бисёр бомаза аст. амин бай камхунирав бай амин рӯдав ҷилуткаи дармандав ино ҳамаша амин фоидаовара амин чормағз.
барои расидан ба саодати зиндагӣ зану мард заҳмат мекашанд. бонувони коҳансол ба духтархову келинҳояшон пайваста талқин мекунанд ки маънои зиндагиро омӯзанд ва пуртоқат бошанд. воқеан ҳам зимни мушоҳидаҳо бонувони кӯҳистониро бекор дар наёфтем. ҳамагӣ пайи кору рӯзгор буданд. ҳозир намин тута чиндем, хишк карем, ана ҷамъоварӣ тоза карем, миёрем. ана дамин осёб боша дар осёб. осёб боша дар осёб. осёб набоша дар ҳамин санг мешакем, типис мекунем. баъд бо агар ки бихоҳем бо дунаи зардолура бозига бо ина ҳам мегирем, мешакем, ҳал мекунем, мулоимаш мекунем, мегирем, бо тиғмитш мекунем. тиғмит мекунем, қатин арарашки мекунем, баъд тиғмит мегара. хаяму расми амун мо ам хели гӯёне аям қадим бидас ай бобию момоҳомунам гам хели бидас. ана ҳамин мева ин тиғмит у тиғмит барои чия рӯда, барои гурда, барои хинкзагине то ҳатто агар ки ӯ дунаи зардолура бишаки амун чишая холиша бишаки ёрага ки хай меҷӯшунӣ мехӯрӣ санги гурдан боша ки мебироя. мегӯянд дар як мавсим то 500 килограмм тут мехушконанд. қисмро ба фурӯш мегузоранду нисфи дигарро барои доруворӣ тутпис мекунанд. онҳо дар як муддати кӯтоҳ тутро моҳирона нарм карданд. ин корро онҳо бештар дар фасли тирамо анҷом медиҳанд. ғайр аз тут ҳамчунин барои омода кардани хӯрок донаи зардолу ва чормағзро низ ҳамин гуна бо санги аҷдодӣ майда мекунанд. тути бисёре аст ки ҳамаи ҳами туто се тути раванист, тути рӯштутай. ана ин рӯштуташ бо барои ҷӯшондан барои кабиян ки фоида дора. ин туписа хидша танҳо намегара хӯрдан, ам хеле танҳо ям мегара. бо хай бо ҳози бозига барои бо бихоҳӣ бо дар ови медозӣ дар як чойникай дар ягон чизай банкаст бо ёра намегирӣ чӣ мекунӣ? Мекаби барои хай амин гурдо. гӯё барои гӯра бо фоидаст бозига овуш боз. ам ҳозир амин як ёди амин тупистам биёя мерам ва санг мешакам бо як чизигарам хеле сари ҷувозик мечикем. дар он ҷувозик чор мағз чор дунакигара қатиш мепартовему тутав мечикемаш. мо ёро тиғмит мегӯем, тиғмит ва туту дунав чор мағз барои хӯрдан. ҳоли бачам ҳамин ванҷа накушини як бор тиғмитат мекунам ҳозир. ай санг дунара чормағза мезанем. бо ай дунав чормағз бозига рӯған мулоим киши рӯған мебирорем. рӯған мегирем не? аму ай мағзи аму рӯған мегирем мебироран. бо чӣ намекунанд ай дунаи зардолиам рӯған мебироран. ана бозига бо помидори хишкам мешакему, мурчам хиш мекунем мешакему. мурунбек ниҳмонов ба синни 84 расидааст. тӯли ин солҳо дар ванҷи боло кору зиндагӣ намудааст. ӯ вақти зиёди хешро дар ин дукон мегузаронад. номбурда солҳост даст ба эҳёи ин ҳунари аҷдодӣ мезанаду муваффақ мешавад. офаридаҳои ӯ яке аз дигаре ҷолибтар аст. имрӯз дар бозори ноҳия харидорони сершумор пайдо кардааст. мактаба тамом кардам. ай мактаб дар ин гашт. ана ай сини
همین 14 خیلی 20 میگیرن ای 20 سال 60 سال میگیرم من در این وظیفه کار میکنم 60 سال تبخور نه هم توا هم میبورن بایی تمام جوارشون بودن با خیلی خارجی را تبخور بودن ایتری مترشون نیتری خلوزی مترشون یعنی طبقه نه و کوسه در درش مترشون سه قبطه مترشون انا اشوی چرما سفید دورم میشه و بدم میگیرن یکی اونا توان یک چرما دست کنیم طبقه اساسی بقوتش از چینور میشود از چینور بعد از چوب چرما سختش از چینور بعد همین چوبه که ما میاریم تیار میکنیم محصولات چوبی را اینا میاریم با در این آب بپرتویم این برای که آفتاب میزنش چوب میکفه بعد برای همین میاریم در این آب آش میتیم بعد با پخته میشود برای تراشیدن سبک فرزنده آن این بچه کلان است نشون داریم این با بچه گشت نشون دست همینجا کار میکنه آیا با دیگر فرزند دیگه هم در تیاریش حالی نه این پای میکنن و یکی درستن و نشتر بهنر هیچ کس نمیشناسه میفهمی؟ بهنر برادران رو یک رشایگه میپرسوان میره طبق چوبی در ناحیه‌های مرکزی و جنوب تاجیکستان تا به حال خیلی استوار و معمول بوده حجم و اندازه و شکل‌های گوناگون را دارد آن را در دستگاه‌های مخصوص یا با دست می‌تراشند جالبتر از همه این بود که کارگاه این موسفید 84 ساله به استفاده قوه برق توسط آب کار می‌کند و او را خودش زمان جوانیش ساخته است آب خطی میگرده همین چرخ آب میگردونه بعد ما میتراشیم بعد هم آبش همین چرخ چوب آهن بعد وای با پرس ورکن میکنی یک لپه میزنی آب میگردونه چرخ چند بالاتر باشه با وای دولینش خوبتر است اگر پس باشه با نابرود خوبش پستر است یکی بالاتر باشه با خوبتر برای تیز شدن کار چندین کارگرای زبردستی در رایون بودگی انده و من اینا تماشا کردن میفهمی؟ او بیشترکام اومد بین من دارم اومد تماشا کرد انا که ارسیسو آدینه حاضی بین من داره در نمانده درمه من فرمی طبق تراشی میشدم اون گفت مورن اون خانه میفهمی بوری اون مرا که کتاب در این تنگی نمانده آخر گفت صحبت دراز کردیم بعد فرمان رو بای منه که یک طبق تیار کرد بعد اونو در کنسیل ما طبق تیار کردیم ساعت پاییز بورم در دستی داختم مرا خلق کنم برم وقتی که اومد که بعد میریم کارخونه یک تماشا میکنیم استاد آدینه هاشی که اومدم اینجا بعد اون سال پدرم بتراشید بعد گفت که یک طبق برای ما تحفه میکنیم خیلی موسیقی هم تراشید داد داوجو یک شعر تنها برای من خوند گفت برای وستا شعرهای هم رو گوش میکنم ای دولت خود تمام دیگه شاید چیزی نیست نامبرده میگوید استفاده چنین طبقه خیلی قلای است از جهت اقتصاد هم خانواده های سیرکودک استفاده طبقه های چوبین را بیشتر میپسندند چون که آن نمیشکند به قول این استای ماهر طبقه های کلان در توی معرکه ها استفاده میشوند برای بچگان طبقچه های خردکک میتراشد بسیار نمیاوی که طبقه بدی مردم نه خالی نیروه این نمیاوی همینجا کنتی میگیرن چون سین بابای میرونبک به جای رسیده است و توانی هر روزه به این دکان آمدن را ندارد همکنون کسب او را فرزند شادمان میرونبکوف دوام داده ایستاده است این کسب پدر با پدرش بعد همین خیلی اولادی رفته است اینا کسب ما
برای خیلی برای روزگار اساسی کار میکنیم روزگار بعد مردم خریدار میان میخرن های خارجی هم آمدگی هم اینجا برای همین طبق خیلی میکنیم کار میکنیم زندگی را پیش میبریم خیلی برای هیلوزه مقام بکنیم اگر خیلی بچه شو اینا پای کردن در کار و اینا بریان در کار و حرکنی در کار و بعد فراخکنی در کار و متروشی بعد میاره در اینجا میزنیم فرا رسیدن فصل سرد در کوهستان تشویش‌های خود را دارد. با گفت ساکنان موسم سرما طولانی می‌گذرد. در اینجا برف تا 1 متر قد می‌کشد. از این رو مردم غم زمستان را الکی از ماه اکتبر می‌خورند. انیق‌ترش آنها چوب و درختان خشکیده و شکسته را که آب ساحل می‌آورد جمع می‌کنند. نغزیبید رحمت اللهیف را همراه پسرش هنگام هیزم شکنی دریافتیم. بسیارتر هیزم جمع می‌کنیم. اساس جمع‌آوری سوال ما هیزم است. فقط هیزم قطعی زمستان با هم هیزم دیگدون میگیم هم هیزم پیش و بعد سوال میبریم. خب این از مرکز رایون زیاده تا 70-80 کیلومتر ما جاگیریم. بعد برای همین در ما درختان میوه ندهنده زیاد از ویا استفاده میبریم. جنگل ها هستند، خب بوتزار ها هستند. پارسال در ماه نوامبر برزاد یک بار کمکک. امسال اوج نه برف خنک این یک هفته است که هوا هر جزیره ای ام خنگری انا برای امضا فقط امیر روی در مهنت میکنیم میایم یک سپلو میدادیم گرم میگیریم امنا خودمون میپزیم میخریم با میخیزیم همه محصولات پر جمع آوری میکنیم چیزو چورم نه درنای در میدازیم و گفته والی ما وانجیونی درنای در والی شریو با نمو دیگه میگن خوارک من نمیدونم انا همه را درنای در میدازیم و زمستان امضا میکنیم ای چم میاریم پیس میکنیم و خودتا میپزیم تا 1 متر میزنه تا یک نیم شدنش ممکن سال میشود که 70 این وابسته طبیعت سالش هست که طولانی میشود سالش هست که باز وای برف کمتر میشود اون شدنش هم ممکنه که سالهای میشود که تمام برف نمیزنه این هم هست اینکه برف به برف شدنش ممکن نیست مردک ایزم جمع میکنه منگا بسیار میزنه انا میشکنه میاره ما زمستان فقط امضا میکنیم در پیش علو میدازیم مردک ها با برف روی تا چی ایزم شکنی انا اینیگرش روی داری اغل که پرمانه میدازیم ای بر او بر گرمک میویم گرم میگریم اقوتک منه گرم میخریم نامبرده میگوید در منطقه کوهستان از انگشت کم استفاده میبرند. هر یک خانواده نزد خانه‌های خود به چنین مقدار هیزم خشک درختان جمع میکنند و سردی‌ها را به مشکلی پس سر میکنند. برای یک موسم اینقدر جمع آوری هیزم بسنده است و بعضا وقت با گرم آمدن حرارت هوا حتی هیزم به سال آینده ذخیره میماند. امین 10 قب خریم پرن 10 قب خریم 10 قب 7 قب هم بمون 7 قب همون ایروی نمگی علو کردم هم 3-4 قب علو کردم یش منتگی این سال 10 تا که خریم تو اون 10 تا میمونه نیمش فقط ایزم جمع میکنم امین او وای سنگو ایزم میاره میکنه جمع میکنیم مردکومن جمع میکنن میارن من میزن تو همین زمان وای به بول شد جمعواری خوب داشت حاصل در مسئله داشتن حاصل موکی یگان اذیت مردم نکشیدن با نغزی اینا جمع کردن چای کلون میکنیم اون سیو چا میکنیم کچکر چا میکنیم زردک چا میکنیم پیاز در بنگو میریزیم ایروش ایزک چی یک لغ بور میکنیم مثلا تو بور سیو میکنیم 16 قب
амоли пиёзи калон калон гирифтам леки хиндаймуна та савдо кама амо коммерсанто меам мебарам бай душанбе парайза софта кнене моя ки наёем дарами чоместан як коммерсант ки ума да ча мекунем яке барои хӯран яке барои савдо ма медам он хӯрокара ва тухмӣ мемунам чандеша хӯрам замастан якаша тухмӣ бомедодам ин меҳнат роҳатай ҳамаи меҳната рӯи кӯҳ пушта мо мекунем як замин дорам дар хади каҳкашони фалака ман авҷо ришқа медарам тористар меёрам ин ва пушт ин тористар 200% ман меёрам захира мекунам ҳар сол 10,000-30,000 ман каҷа менам дарза парсол ки ҳамаи зиндагӣ созби ҳамаи дарахтон доштан чормағзо ана то 12-16,000 ман чӣ кардам савдо кардам уже сум кардам ба кӯдакора имсол не ки чормағзу пормағз бар надора имсол ами меваи ман амза дора ами себам азбаски зимистон инҷо сард аст шахс ба пӯшидани либосҳои гарм бештар ниёз пайдо мекунад аз қадимулайём бонувон ба ҳунари бофандагӣ мароғ зоҳир мекарданду ба аҳли хонавода дар ин мавсим либоси гарм омода мекарданд имрӯз низ ин анъана дар ноҳияи ванҷ идома дорад аввал ямин жемпари дасти қатӣ аввал дасти қатӣ бофтему ина бофтем дига баъд гуфтанд ки гранти президентӣ бидааст рафтем гранти президентӣ дар ҳамун комитаи занон дар рафтем ҳамунҷа баъд соли аввал 2010 дӯзандагӣ гирифтем 5000 дӯзандагӣ гирифтем дӯзандагӣ овардем инҷа кор кардем баъд нағз кор кардем рафтем боз ра ёфтем дуюмбора рафтем гуфтем ки пулмон камаю ҷомон хай корагаро дорем хонанишино бисёранд духтарону занон инҷанда бисёранд мехоҳем грант бо калонтар шаванд бо 20,000 додан бофандагӣ додан баъд ҳамун бофандагӣ ҳамин мошинаро дар ҳамун пули бофандагӣ гирифтем овардем ина чандин касо қариб 30 кас шогирд тайёр кардем бонувон барои хонаводаҳои худ аз риштаҳои пашми либоси гарм омода мекунанд ҷамила усмонова беш аз 20 нафар бонувони маҳалро гирди ҳам оварда ба ҳеёи ҳунари бофандагӣ ҷалб намудааст маҳсули дастранҷи онҳо гарданбанд жемпиру ҷуроб дастпошак ва дигар либоси бофандагӣ буд ки хеле моҳирона анҷом дода шудаанд ҷамила мегӯяд нахустин кори худро аз бофтани либосҳои кӯдакона шурӯъ мекунем баъд аз омӯзиши ҳамаҷониба ба эҷод ва бофтани либосҳои калон мепардозем акнун бонувон бемушкилӣ барои хонаводаҳояшон бо истифода аз ҳунари андохта либос омода мекунанд мардум ана жемпирои кӯдаконара мехаранд он жемпирои уҷанда ҳастанд кӯдаконара мехаранд ин жемпирои дарози духтарона талабо онора мехаранд ин сарпӯшора барои бачаҳо зимистон барои ваё мехаранд либосҳои мактабӣ медӯзем ин либосҳои мактабира медӯзем хунук шуда истааст ин ҳамин жемпирои ба ин мошина қатӣ ҳастанд ҳамино талабгоршон бо состара як рӯзанда 2 метари жемпира мебофем ҳамин жемпирои дароза холаи нозия нонпази моҳири минтақаи ванҷ аст нонҳои ширмолу болаззаташ ӯро дар минтақа муаррифӣ кардааст ӯро сари суфра дидем ки ҳамроҳ бо ҳамсоязанҳо машғули нонрозкунӣ буд аз лутфу меҳрубонияш дарёфтем ки занест кушодачеҳра хушмуомилаву одамдӯстдор сари суҳбат нишастем бо ӯ атрофи ҳунараш пеш нони гандум мекардем нони гандум нони
ای طرف وای میخیل میکردیم بعد میبستیمش نمیموندیم که وای دم زنه وای چیکن همین ای طبق میکندیم میبستیمش نونی خوشی می اومد بعد این نونی چی؟ حوزیره بعد دم زنه باید دم زنه یک ساعت 2 ساعت دم زنه بعدش میبندیم خوبی اوخی نونی گندم با مزه تر نونی گندم این شکرونه همین نونمو نیکی اون گندمی که آسیابی سنگی ارد میکنه یه با مزه ترای خیلی ما هم نونی کلون میکنیم نیکی با قشلاق پایون ترکمون کوچه ها میگویم در درون رایون ما با نونی کلون تر میکنن ما نظر به ما با نونشو کلون ترای خیلی این محله با اون محله رو فرق میکنه نون کردن این محله با اون محله رو فرق میکنه نظر و که من یک نمود نون میکنم با اون محله با یک نمود نون نگه میکنم خیلی است. در آموزش این هنر مادرش را که نامپز ماهر دیه بود استاد میشمارد. با قولش هر روز رخساره‌های از علاوه تنور سرخ گشته مادرم را دیده و هوسم میرفت که باری منم نامپزم. اون وقت تقریبا 10-12 ساله بودم و زوالای ملاحمی با صد شکل و صورت زیر پنجه های او پیچ و تاب خورده زفقم را میافزود. امین ونجگی بگم ای اومم یاد گرفتم. امین اومم نون میکرد بعد امین اومم یاد گرفتم. بعد اومم تری کمپیر زنه که کسال بی کسالمند. امین کسالمند مایده نون کنی را یاد گرفتم. اگه باور کنی ای صنف 5 بعد نونی گندم قینای بستنش بچم. نونی گندم قینای بستنش می بستم یکیش در تگ میافتی یکیش می بستم ساز می بستم یکیش میافتی. خیلی آیسته آیسته یاد گرفتم. امین یاد گرفتم. امین آچم نشونم داکینم خیلی کن خیلی و هر حال که یاد گرفتم امین اوستا و امین همراه بعضی وقت چق میکنم میگم نم خیلی حذابی دنیا کشیم امین در کمپیرینی و در یاشینی آچه که کسلمند داشتم بعد مجبور بیم که دختر کلون خونه همه کار به وحده بگیرم. همه زن میتونه بچم. امی کلین کردیم باید حتما نونکنی رو بتونه امو کلین. حکم من کمپیرم گفته با کلین میبخشم نونکنی و امو کدبانوگی رو با کلین میبخشم. کلین با دوام دهن میگیره. شکرونه خدا که 3 کلین دارم کلینو میهده همه کار میبروین. این نونی همه خیلش میبروین. سوزم من خیلی مجبوری که در این دیه زندگی کردی همه کار یادگیری بچم. زود نیست خلیپم پزه بیارم خلیپ خرم مجبورم که نونپذیر پیش ای همه نونپذیر یاد گرفتن در کورای در امی خوجگی. او را مردم در معرکه‌های خویش همچون نامپز ماهر همیشه دعوت می‌کنند. میگوید برای من پختن نان‌های کلان پسند است. به اندیشه این کدبانوی ماهر اگر خمیر را خوب خلانیدیم نان نیز با لذت و زیبا می‌براید. اینجا از نان گندم نیز وسیع استفاده می‌برند. نامبرده میگوید اعلام گردیدن سال هنرمندی در قلب بانوان این منطقه باز دلگرمی دیگر بخشید. همکنون هر یک بانوی دهاتی کوشش میکند که در احیا نمودن محصولات دستی سهم گذارند.
суннатҳои либосдӯзию либоспӯшии тоҷикон бахусус барои арӯсон дорои мазмунҳои фарҳангию иҷтимоӣ ва асотирию эътиқодӣ мебошад. онҳо зинаҳои рушди тараққиёти ниёгони мардуми тоҷикро аз давраҳои бостон то ба имрӯз дар худ инъикос карданд. қабл аз ҳама гуфтан лозим аст ки сокинон ба интихоби ранги либос таваҷҷӯҳи махсус доранд. то ҳозир мо бо либосҳои европоӣ мерафтанд. ҳозира бошад фарзандони мо дигар либосҳои европоӣ мондану либосҳои худамонро пӯшида дар бар мекунану шоҳу ҳарӯс мешаванд. ана фарзандони мо барои шоҳу ҳарӯс шудан пеш тайёрӣ мебинанд. гуларӯстони мо ҳозир пеш вақт мо тахт барои тахт худамон заҳмат мекашидем, меҳнат мекашидем, сандуқҳоро пур мекардем, кӯрпача мекардем. ҳозир бошанд арӯстакҳоро тайёр мекунем, худшун пешакӣ барои худшун гулдӯзию қуроқдӯзию ина ҳамаи чиза тайёр мекунанд то вақти тӯяшон ба худшуна тӯҳфа безаҳмату меҳнати модару падар худашон ба худашон тайёр мекунанд. кам арӯз дар дарвоз аз шаҳр ман будам дар кӯҳистон. хай мошини бортавой даст босвор мекардан, шаққати шиштем болои курпаву курпачаомонда шиштем адёлоро печондем. 3 ноябр буд. арӯсмона овардан. баъд овардан ноҳияи дарвоз дар район гирифтан дигар либосо пӯшондан. як рӯймол дохтан, боз салла бастан, бо як рӯмоли дигар дохтан, бо амихел 3-4 рӯмол бастан. дигар мана гармам шуд. ман хеле дидагӣ набудам, не хай чизе бо шар омадагӣ. ман ва ёра надохтам. бо ҳамун тоқиву турма дохтам. киртои заратлас мегуфтан навбар омадагӣ будан. ами дар тоҷикистон мебаровардан ҳаваи атласа. шолка комбинат буд. амо барвақт шолка комбинат буд ай давраи ами кӯдаки мо. дигар ҳамун киртаи заратлас буд, канзулчаи зардӯзӣ. ҳамун солои 67 зардӯзӣ хушрӯ мекардан, тоқи зардӯзӣ, канзулчаи зардӯзӣ пӯшидем. маҳсиҳои хиром будан, гилзадагӣ. ина мисол маҳсӣ пӯшидем. хай ҳами хел ҳаросмона кашидана овардан. куртаи сафеду ина поҷомаи атлас қатӣ мепӯшидан инора. пеш вақтаҳо ҳозир сафед мепӯшанд. духтароам хеле хоҳиши худашон қатӣ куртаи сафед бошанд, поҷомашам сафед мепӯшанд. худмон арӯз кардем, ина тайёр кардем ба ҳамун қадимаомон қатӣ. хеле ку қадимаро мо ку намедонем. ҳамин худмон будагие ки худмон арӯз каранд. 81, 82, 83 ҳамин қатӣ хеле арӯз омадем ба хона шавара. либосҳои миллии мардуми тоҷик имрӯзҳо низ дар деҳоту ноҳияҳои кишвар истифодаи васеъ дорад. мо низ шоҳиди маросими хонадоршавии яке аз бошандагони ин минтақа шудем. ба фикри ман аз либосҳои европоӣ ин вазиебтарай, арӯз хушрӯтарай, зеботарай. баъд арӯз ҳамун як чизи арӯсӣ худша дора ку дар таи ҳамун баъд мардум интизори рӯйвая кашанд пинҳонӣ ки кай бинем. мешава ки аз матоҳи сафед мисол либоси арӯсӣ ана хуб дӯзанда. ина ҳозир киртои дароз мепӯшанд. дӯзан мисол хеле либоси миллӣ. мисол вая ороиш диян, сангои ҳархела қати ороиш диян. ина мисол боз ай болош метонанд ки бо ана матоҳи тунуки сафед гиранд. вая бо гилдӯзӣ кунанд. мисол остинош кушод бошанд. бошим дизайни дигар бароранда ки миллӣ боша. ина ҳозир заргаромон хеле чизои хуб мебароранд. гӯшборҳои мисол арӯсӣ. ина мисол зира мекунанд, ана дастоҳан мекунанд, чала мекунанд. агар ки вай духтара мо ихел пӯшонем, ранги давраи подшоҳия малика мешавад. фата ҳичи нест бо дар пеши вай либос. миёнбанди шаҳр ай кӯдаки тайёр мекунанд дар сундуқи қатӣ ҳамун ҷилакашу ҳамун салашу тоқиш мемонанд тайёр кардагӣ. хеле ки ба арӯса мекунанд, ба шаҳран ҳам хеле мекунед. медӯзанд модаро ҳозир ку варишта ва ҳамаи чиз медӯзанд, гулдӯзӣ мекунанд, мебофанд, ҳамаи чиз мекунанд ҳозиро. ҳастам хеле.
агар аз як тараф тарзи либоспӯшии мардум диққати моро ба худ ҷалб кард, аз ҷониби дигар истифодаи суруду таронаҳои мардумӣ ки бо навои дилнишин танинандоз буду васфи ёру диёр, дунёи гузарон, хушбахтии навхонадоронро бо оҳанги ҷаззоби бадахшонӣ ифода мекард, ба тану ҷон ҳаловати дигар мебахшид. тоҷикистони азизи мо ҳар як минтақаш ба худ сурудҳои хосе дорад ва дошт. мана имрӯз ино эътимод дар ноҳияи ванҷ ҳастем дар тӯи домодиву арӯсӣ ва анъанаи мардуми ванҷзамин ҳамин хел буд аз либоспӯшии шоҳмард сар карда то баровардани арӯс мардуми фарҳангӣ суруд мехонданд. масалан вақте ки шоҳро омода мекунанд, аз шоҳ дар минбар суруд мехонанд ва либосҳои шоҳро таклиф мекунанд ки мана куртаи шоҳро биёр, либоси шоҳ, ҷомаи шоҳро биёр, ҷомаи шоҳ аз зар аст. ҳамин хел гуфта мебаранд то тамом ки кард либосша пӯшид, баъд боз ҳофизон мегардонанд суруда. шоҳ ёзода қабое, яъне ки пештар асп буд, дар асп савор мега аз сифати асп сар карда то вай мекарданд шоҳмара гусел мекарданд. вақте ба хонаи арӯс меравад, дар онҷо суруда мехонад ки шоҳи мо амина, подшоҳи амина, яъне ки шоҳа ба келину ба хонадони вай маърифӣ мекарданд. дар онҷо баъди дуҳову фотиҳаи мардуми калонсол шоҳу арӯса аз хона берун мекард. дар онҷо ҳам суруди махсус аст. гул бибро аз хонае, чашмони шоҳ мастонае. умуман то даруни хона шеъро ба ҳамун сафару ба матн баробар ҳастанд. яъне ки ана гила бурдан гила, сумбула бурдан гила. дар ҳамин асно падару модару хеши қавми духтар ба арӯс хайрухуш карда ба хонаи бахт, яъне ба хонаи шомар мераванд. дар шомар буда бо дар онҷо базму суруд хонда намояндагони шоҳ ҳамон духтарчара ҳамчун бо фарзанд қабул мекунанд ва бо дуҳои неки пирони хират ин ду навҷавон соҳиби бахт шаванд. ана ҳамин аст анаҳои миллӣ ки аз нав эҳё гаштаистанд. ҳамин тариқ таҳти навои роҳнавоз арӯсро ба хонаи домод гусел карданд.